ngasi maruba pauda chief minister na chair loba combined headquarter ki meeting pangthokuna highway da hujik thengnariba problem sing yenglaga chap chaba warep launana ba manipur high court na khangan khre lamdaba sida nga mingthina yokta ba madinga gi machinjak mingthina phangdabana nga gi pothok marang kaina puthok pangamdabani haina fisheries director na phongdokre amade tourism department na sinduna anishuba statute the women's polo tournament team ahumna sarwyaduna ngasidagi mapal kangjebung da hokre kurumjari ISTV ki pau miyeng tabiri basingbu taram nokjari hauzik pau santorong pijari UNC na hauzik chathariba economic blockade asing matangda Manipur High Court ta chatharakiba PIL ge ngasi chathakiba hearing da court asina mari lenaba authority da directive asipi kebani Chief Justice PR Prasad Justice and Kotesor Justice KH Nobin gi bench ta Advocate General gi maikai dagi state government na blockade asi lauthok naba laukhatliba khongthang singi matangda आई बचेरोल अमा लानखतके हाना रेलवे लॉ एंड ऑर्डर अमदे इंस्टॉलेशन कयादा सिजनरंबा कंपनी कुनगमाथोगी मथक्ता स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ता हाइजबदगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कंपनी कुंठागनिपाल पिरकले कंपनी मसिंग असिना कोनदबदगे पुलिस डिपार्टमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ता अहेनबा कंपनी कुनगनी थोय सेंटर दगे लौबिना बहाइजरकले नेशनल हाईवे कुंठागा तरेट इम्फाल जिरी लंबीदा पोटपुबा गाड़ी सिंह चथोक चसिन स्टेट गवर्नमेंट नंगमहले अदुबु इम्फाल दिमापुर लंबीददी ट्रांसपोर्टर सिंगना चिंगनबा लेबदगी खुदोंग चादबा लेरी स्टेट गवर्नमेंट ना इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि हक्चिना लौबगा लोइनाना मसि लौथोकपा नत्रगा पोटपुबा गाड़ी सिंह इम्फाल दिमापुर लंबीदसु अथुबा मतमदा चटननबा थौरांग लौखटली हाइना कोर्ट सबमिट तौखि अमरोमदा यूनियन ऑफ इंडिया की माइकई द लेपलिबा ASGS रूपचंद्रना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना स्टेट असिगिदमक पैरामिलिटरी फोर्स चामग कुंथ्रामंगा हानदगी पीरी ब्लॉकेट मतुंगदा अहेंदा कंपनी निफु अमग थारक्तुना हौजिक स्टेट असिदा कंपनी चामग हुंद्रा मंगा डिप्लॉय तौरे कंपनी निफु असिगी मनुंगदा स्टेट गवर्नमेंट ना नेशनल हाईवे 2 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा कंपनी तरागतरु खक्तगी हेना लेफम चाफम पीबा ngamdabadagi सिजनबा ngamdre हाइना जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना चीफ सेक्रेटरी दा खंगलखि PIL थांकलगलिबगी माइकई द लेपलिबा आई ललित कुमार SHS पाउनम BP शाहू सीनियर एडवोकेट KH मनी अमसुंग ए रोमन कुमार की माइकईदगी स्टेट गवर्नमेंट ना इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि लौथोक्तुना मणिपुर मियाम ना मायोकनरिबा अवाबसी कोहनबा ngamdribasi सेंट्रल फोर्स मसिंग यामदबा असिना मरम अमनते हाइबसी EU मतिक चाबा सेंट्रल फोर्सिंग स्टेट असिदा लई इशू असिदा अमा नत्रगा अमदा खेनबा लेबगुम तवे मरम अदुना चुनाव इंस्ट्रक्शन पीदुना अकनबा एक्शन लौखत हंदुना ब्लॉकेट असि लौथोकपा नत्रगा नेशनल हाईवे सिंगदा पोटपुबा गाड़ी सिंग अयत अपन यावदना चलहननबा थबक लौखत हनबियु ब्लॉकेट असि स्टेट गवर्नमेंट लौथोकपा ngamdabagi थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंगी चप चाबा वाफम थंबिनबा एडवोकेट जनरल दा थमखि कोर्ट की माइकईदगी पॉजिटिव ओइबा वारेप खर लौखतुना इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि लौथोकनबा अमसुंग मीगी पुंसी मांगबा अमदे तंगाई फदबा पोलम सिंगी ममल वांखलिबा सिंग येंगसिननबा मिटेंग थमखि फिबम असिदा अथॉरिटी ना चीफ मिनिस्टर ना चेयर ओइबा कंबाइन हेडक्वार्टर की मिफम कौदुना ब्लॉकेट मनुंगदा ओइरक्लिबा प्रॉब्लम सिंग येंगलगा वारेप लौगदबनी इम्फाल दिमापुर लंबीदा खुदोंग थिबा थोक्लिबा मफम सिंग खंगदोक्तुना सेंट्रल फोर्स सिंग थमगदबनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असु उपाय कया लौखतुना हाईवे अनिमक्ता गाड़ी चथोक चसिन तौबा याननबा होनगदबनी हाईवे दा गाड़ी अयत अपन यावदना चलहनबगे लौखलगलिबा खोंगथांग लागलिबा इराय नुमित्ता कोर्ट पुखतकदबनी लोइनना कंबाइन हेडक्वार्टर की मीटिंग सिंग प्रोसीडिंग सिंग सिल तौरगा कोर्ट पुथोकदबनी हाइना खंगनखि हाइरि मणिपुर योग पयाब इसिंगी सरुक सिंगदा निंगथीना योक्तबा अमदे मचिंजाक मरंग कायना फंगदबना लमदमसिदा गागी पोथोक निंगथीना पुथोकपा ngamdabani हाइना फिशरीज के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड के सिमरेन हाइख्रे ngasi सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल के कॉलेज ऑफ फिशरीज अमदे त्रिपुरा वेस्ट की मखादा लेबा
College of Fisheries amade Directorate of Fisheries na punna sinduna numinini chupna chathagadaba Management of Fisheries and Aquaculture in Manipur haiba workshop hongdokpagi thoramda Director wapamasi phongdokibani Central Agricultural University da pangthokpa workshop hongdokpagi thoramda University asigi Vice Chancellor Professor M Premjit College of Fisheries Kaugi Din Dr. Pramod K Pandey ICAR RC NSC Region Manipur Center की Joint Director Dr. Narendra Prakash Yauna Mari Leinaba Singna Sarugyaki Director David K Simrena Makatan Haikibada Lamdamasida Ngagi Pothok Walibasi ki Maru Maramde Ngayokpa ki Maramda Mamutana Khangba Pasini Hauzik Lamdamasida Ngayokpa Yaba Ishingi Sharuk Asi Ekar Lising Humpu Hena Leirabasu Ekar Taranipal Khaktamak Ngayok Nari Haiki कई अकोई फिशरी दा सरकारी दा होजिकी ना माथो से केजी लिसिंग अनि एदो हाइदन लेगदरी नो मी अतोप लंदा लिसिंग ता पुथोपो ngमदगा अकोई मणिपुर सिदा कोई सिन्नो प्रोग्रेसिव फार्मर्स इन दा जोगा ना से लिसिंग अनि दी हेन ngमदो से मसि मरम लेयो मरम मयामले नागी फीडिंग से कोई चिंजा से कोई मापाना पुसलापा इकोनॉमिक ब्लॉकेज था अन्य हम सुम तो सुला आता कि सुमवा बताओ पिज़्ज़ा दिंगाली तो Vice Chancellor M Premjit na ngagi pothok hantari basi aphabanga macha marang kaina leitaba madi jinjak ningthi na phangdabadagini ngama jinjaki oinadi phaulokraba matungda labuk singda zero village da hangamaru thaduna thau puthoklaba matungda lemhauriba oil cake aduna ngagi machinjak oibe yagani masi oirabadi Manipur da ngagi pothok ningthi na hengat hanbada achoba mateng oigani haiki Matokarona either fisheries department कृषि विज्ञान केंद्र खंडी NGO खंडी लाइन डिपार्टमेंट लेबर में यूनिवर्सिटी आईशिया में सिंचे पुनः संचित मिनरगदी आई की वाकंदती ओइथोक तो ऊपर लेते वे ओइथोन पे आए United Naga Council की President Gaidon Kamay amasung Publicity Secretary Stephen Nungba Police Station की केस अमगमरी लेनना CJM Imphal East की कोर्ट पुथोकलबा मतुंग थासी की कुनगमाथोय फावबा पुलिस कस्टडी पिखरे ngasi security की अकनबा सेक्शन थोरांग लोइनना कोर्ट पुथोरखे Assistant Public Prosecutor TH Kunjabihari na Nungba Police Station की केस अमगी मतुंगिना मखोय अनि ngasi कोर्ट पुथोकपनी केस की आयोना मखातान इन्वेस्टिगेशन चथनबगे पुलिस रिमांड पिबिना कोर्ट हाइजखे डिफेंस काउंसिल अमसुंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वा तारबा मतुंगदा थासी की कुनिवा मथोय पावबा कस्टडी पिखिबनी जुडिशियल कस्टडी पेरनो बिताने दबो कोई केस की कामदे आयोजना मगे इन्वेस्टिगेशन किता ओवर द ओवर लाइन मन हर कस्टडी को मन 10 days की वे ऑनर प्रोसीजर ना केंद्र सामने हैंडल सारे डेस्क पे ना 5 days में ना वो करना ऐसे करके काम करना को वन 7 पुलिस कस्टडी हंदक लीलो नुंगई द थोकिबा लाइवक थिबा थौदो दुगी मतंगदा सरकार ग हिरम कयादा यानबा पुरकपदगे जनवरी की तांग 19 दा पीस कन्वेंशन अमग लोइनाना खोंगचत अमा चटलबा मतुंगदा युम द चंगलगनी हाइना थौदो दुगी मतंगदा सेमकिबा जेसी की लुचिंगबा सिंगना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमी सिंग उनाबदा फोंगथोखरे जेसी की कन्वेनर एच दिनेश यावना मियोय कयाना सरुग्याकी सिंथालु के जनरल सेक्रेटरी ना फोंदोखिबदा थौदो अदुदा मयुम थादोक्तुना चटख्रबा मियोय कया हौजिक इरम सिफाई ममांग लेकाय कम्युनिटी हॉल दा चंगजफम लौतुना लेरे पीस कन्वेंशन अमा पांगथोखरबा मतुंगदा मसा मसागी युम दा हंजिंदुना लैनबगी फिरेप असि लौबनी हाइके रिलीफ कैम्प सिदा सिदांगन लरिबा अवा चैथें खांगिबा निंगथमदागी इंगलबसिदा अवा चैथें खांगी मयाम सिंगसी मसागी युम दा पीस रेलियम खक चलगा अखोइना थिजनगदौबनी मसी पांगथोइबगी अहान मखोंथांग दी कम्युनल क्राइसिस थोइबा कम्युनल की इरांग थोइबा कांगलुक के इरांग थोइ सिगी हौजिकी ओइबा सोल्यूशन ना पीस कन्वेंशन अमसुंग पीस रैली सिलगा युमजिदा थिंजलोबने
JSC की कन्वेनर दिनेश ना सरकार के यानखिबा वाफम सिंगी मनुंगदा अशोक सिंह सरकार न लायंगबा मांगखिबा लनथुंगी कंपेंसेशन पीबा जेनबा सिंह जुडिशियल इंक्वायरी तौदुना फाबा मदे पुलिस आउटपोस्ट हांगबा हाइबन चिंगबा वाफम सिंगदा यानखिबनी हादे अनबतौबा क्राइम इन्वॉल्व तौबा मियोइसिंगना कमुत नाइबा थबक मा चथारकपा मतमदा मरोइना मैतै इचिन इनाउसिंग मदि लिरुंग इसिदा लेरिबा इचिन इनाउसिंगना हाइबा क्राइम तौबा अदुगुंबा थबकता याउसनबिगनु अखोइ पुना अमत तौइना नुक्सी जानना लेमिनसी हाइबा वफमसे अरोइबैना थमजै लिलोंग केंद्र के MLA MD नशीरबु लिलोंग हाउरेबी मखालेका की मियामना अथिंग थमख्रब मतुंग मधुगी ओन्न तैनबदा समुरौ नगर पंचायत के काउंसिलर अहुमना अथिंग लेते हाइना मीडिया द फोंगदोरपदगी ngasi यामलब मियामना काउंसिलर अहुम असिगी मयुमदा थोमजिनख्रे ngasi ayuk anganbada yamlaba miyam aduna काउंसिलर अहुम अदुगी मयुमदा चंगदुना मखोइना तौखिबा थवोंग अदु मियामदा लाले हाइजेगदबनी हाइदुना अकनबा वाफम थंबदगे काउंसिलर अहुमना लेकाय मियामदा मतुंगदा असिगुंबा मियामगी मायोक्ता थबक तौररोय हाइजेबदगे इरांग अदु लोइसिनखे लिलोंग हाउरेबी मखालेकाय डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर युंखाइबम वाजियोदिना केंद्र असिगी MLA MD नशीरना लंदम अदोंगी थबक थौरम कया पाइखतकनी हाइना वासक लमलगा ngasi फावबा थबकता ओंथोरक्तबदगे महाकबो अथिंगबा थंबनी हाइके अमरमद लिलोंग केंद्र के समुरौ नगर पंचायत की मफम सिंगदा मिनिस्टर अब्दुल नसीर बॉयकॉट तौरे हाइना काउंसिलर सिंगदगी मसा मसा की लेटर हेता सिग्नेचर खोंगले हाइना समुरौ नगर पंचायत की वार्ड नंबर 5 तरा अमदी तरागमाथोई की काउंसिलर सिंगना फोंगदोक गई मणिपुर प्रेस क्लब पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा काउंसिलर अहुमना मियोय खरना MLA बॉयकॉट तौरे हाइना लाउथोरकलगा ngasi नुंथिल पुंग अमरोम ताबदा काउंसिलर सिंगी युमदा मियोय चनी चहुम लोम लाक्तुना ब्लैंक लेटर हेता सोय तोहनखिबनी MLA बॉयकॉट तौबदा काउंसिलर मखोय अहुमना सौगत्ते हाइरि इम्फाल दिमापुर लंबीदा ट्रक कुनगहुमदोइदा लाखिबा आर्मी पर्सनल अमसुम पोचे पुरकपा कन्वॉय अमा सेनापति टाउन मेयादा ब्लॉकेट सौगत्पा सिंगना चेक तौख्रे आर्मी की मरकता प्राइवेट ट्रक सिंग यावरकप्रा हाइना चेक तौखिबनी चेक तौरिंगै मनुंगदा सेनापति टाउन की दुकान सिंग थोंगलो नखि आर्मी पर्सनल सिंगनसु चे चांग सिंग पुथोक्तुना खोंजंग चंगसलिबा सिंगा वाखल तामिनरबा मतुंग गाड़ी सिंग अदु लांथोरखि हाइरि तांकागनी थोंगना पांथोकदोइबा असेंबली मिखलदा ट्रांसपोर्टर एंड ड्राइवर्स काउंसिल ना गाड़ी अवाइमल मतमगा चानद्रे चादा कुंथ्रागा मंगा असिदगी मरिफुदा हेनगतपियो हाइना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चे पिसिनख्रबा मतुंग मणिपुरदगी गाड़ी वाइद्रबसु मपानदगी वाइदुना सिजनगनी हाइरिबसी अंगकपा फावी हाइना TDC ना फोंगदोख्रे MG एवेन्यू द लेबा काउंसिल के ऑफिस ता पांथोकपा पाउगी मिफम अमदा TDC की प्रेसिडेंट हिजम रंजितना मसागी गाड़ी लेतबा ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी खरखना कमीशन चाबा कांगबुदगी गाड़ी वाइगनी हाइरिबसी सोयरकलबा मतमदा TDC ना पुबा ngamloi मिखलसिगी गाड़ी अमता फारगा सिजनबा ngamloi हाइबसी CEO ना खंगदबनी TDC ना हेनगत हाइरिबा अवाइमन यामल्ले हाइबदी पुन्ना फमिनदुना ताथोक तासिन तौनबा याई मिखलसी मवोंग मरिल ताना पांथोके हाइरबदी TDC ना तालिबा अवाइमन हेंगपगी वाफमसी मतम चारिंगेदा खनाहुबना चुंगनी नत्रबदी गाड़ी अमता मिखलदा सिजनलोय नमदुना गाड़ी फारगा सिजनबसु ngamloi TDC ना चपचाना थेंगनगनी अमरोमदा लाकदौरिबा मिखलसिदा ड्राइवर अमदे हैंडीमैन सिंगी भोट थादबगी हक पीगदबनी करिगुंबा पीत्रबदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा वाकत कनी हाइके हाना ऑलरेडी 35 हेंगल लेग्रे मदुदगी 15 हाफकेरा 20 हाफकेरा 25 हाफकेरा सुंगा हापरो है सुंगा है यारो बखोइना गाड़ी कमाय फादोइनो फाब लाखसौ कछु गाइदे गाड़ी फाब लाखसौ कछु गाइदे अखोय गाड़ी लोय सिदोगा खोंबान थादगिनी पुकी थादो थांगरो लोरे ड्राइवर ना लेग्रे लोरे ड्रिप काप लेग्रे लोरे काइदे फादोइनो काना ला फादोइनो कमांडो मया पुलिस मया गाड़ी दु अममम सेना nganggodro aduna election si peacefully amadi yamna successfully yamna akhoi smoothly election si pangthok si hairagadi akhoi gi demand tabiu akhoi na haijari basi kharadu su hengat piu
इको पार्क अमदे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अमदे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लेगदबा हौजिक JNB इम्फाल ईस्ट लेरिबा मफम असि यौब लंबी असि असुकी मतिक फत्रे मियाम गी मिहुट ओरिबा सिंगना हन्न फावबा येंबिद्रे हाइना JNB पेरेंट्स टीचर्स काउंसिल अमदे JNB एलुमनाई एसोसिएशन मरी लेनबा सिंगी पुगनिंग चिंगसलखै राइजिंग लंपाक्तगी JNB मपा फावबगी लंबी असिगी ओरिबा फिबमगी मतंगदा पेरेंट्स टीचर्स काउंसिल गी जनरल सेक्रेटरी आई कुबेरना फोंदोरकदा चाही तरागा मरी हेलबा फावबा विद्यालय असिगी लंबी असि कनागुमा अमतना सेमजिनबिद्रे लैकाई लंबी ओरबदी राजनीति तौरिबसिंगना कोइलास फावबा थादुना सेमख्रगदबनी चाही अमदा महिरोय चहुंगी मथक्ता पुथोकलिबा महिलोय संगनी अमरोमदा मफम असिदा इको पार्क यावना इंस्टीट्यूट कया थमनना होनरिबनी असिगुमा लंबी अमा फिबम थीना थंबा हाइबसी पेंदे हाइके अखोई इम्फाल ईस्ट लेबा नवोदय असि मणिपुर की ओइना ममिंग लेबद नतना अखोई की नॉर्थ ईस्ट की ओइना सेकंड पोजीशन फाव यावग्रबनी हाइबसी अखोई मयामग थमजनिंगी लोइना छात्र की पुंसी जोखन मिनसी लोइना अखोई पुनमक अमत ओइना थौपुबिरिबा इम्फाल ईस्ट की जगह लेबा हम केंद्र सिबु कोनबिरिबा अमदी इम्फाल ईस्ट लेबा MLA पुनमनसु मरिलेनबा अथॉरिटी पुनमनसु लेबा लंबी मते असि यंगबिदना छात्र सिंग सिबु योखत पिबा मतेंग पांगबियो हाइना PTC साइट तेगी नोन निसिंगजरे एलुमनाई एसोसिएशन की थौपुरीबा TS सची कुमारना फोंदोरकदा लंबी असिगी नागयेता मई थांदबना नुमिदांगी मतमदसु मियामना चथोक चसिन तौबदा चावना खुदोंग चातबा मायोकनरी मरी लेनबा सिंगना अथुबा मतमदा मियेंग चंगबियो हाइखि नक्रब जेन हॉस्पिटल जे पुकन होनबदा यामना अचौब प्रॉब्लम अम ओयबा अन यारगदी अथु मतमदा सरकार नरा नत्रगा मरी लेनबा अथॉरिटी ना अमतंग लंबी से यारगदी सेंबिबा राइजिंग लंपाक्तैना सिबोक से किलोमीटर अमा फादब लंबी ने अदु राइजिंग लंपाक फाउना कोला सारगा सिगी मते से थाबिदब से करी करम लेबनो करी कंडीशन लेबनो यारगदी अथु मतमदा लंबी से थाबिनो इम्फाल टू मोरे रोड ट्रांसपोर्ट जेसीना इम्फाल मोरे लंबी के टेक्नोपल दगे खुदेंग थावी फाउबुता लेरिबा फिबम सोक्सिलब लंबी की मफम सिंग सेमजिनख्रे ngarang dagi ngasi phauba chatharaklibा लंबी सेंबसिगी मतंगदा JSC की सेक्रेटरी ना फोंदोरकदा लंबी असि मरी लेनबा सरकार की अथॉरिटी दा सेंबिनबा कयारक हन हाइरबसु सेंबिदबदगी लंबी सिदा चेलिबा गाड़ी कयाना अवाब कया मायोकनदुना लाखिबनी एक्सीडेंट थोक्तुना मिशिमिना फाउबा यावख्रे सरकार ना अथुबा मतमदा लंबी असि सेमजिनबियो हाइना महकना मखाताना फोंदोरकली अखोइना मरी लेनबा गवर्नमेंट की साइड अखोइना मोरे लंबी से सेंबियो हाइदना अखोइ ममांगदसु कयार हाइग्रबा वाफम से हजि फाउ अखोइ जे नाथैदन थनबी अखोइना होनदुना ngasiदी लंबी सी जेसी ट्रांसपोर्टर ना पुलप मयाम पुमिनरगा लंबी से खितंग फाननबना अखोइ होनजरी करी मरमदगी होनरिबनो हाइबदी ममांगदा ngasiदगी ना मिनिनि हुनिगी ममांगदा अखोइ गाड़ी एक्सीडेंट तोक्तना गाड़ी की ड्राइवर सिबे यावरे महाजन सिबे यावरे असुम प्रॉब्लम मयाम सिदगी अखोइना तुमिना फंबा लेबा ngамदना ngasiदी अखोइ इसामुक चुंखोतना अखोइगी ट्रांसपोर्टर अखोइगी मयामदगी जेसी की साइड दगी पुलप अखोइना खोंजंग असि संगलकांदा अखोइना लंबी एसे ngasi सेम होजबनी इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो नथासी की तरह मंगादा नावरेमथोंग समुसंग लाइरेंबी लेरक्तगी KYKL की मेंबर अमा फारे हारी पुलिस की PRO की चेरोल अमना फागलबा मियो एसी की ममिंग हिजम प्रियो कुमार चही निपुग मंगा अपोकपा अतोयाइमा समुसंग लाइरेंबी लेरक्तगी निहारी हौजी पाउगी मरथना तेन बब्रे मतंग लोमिनसी Ganesha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open for 11th foundation course for classes 6 to 10, which will be started on 16th January 2017. Our toppers in the SSLC examination 2014 are first position as Sterliza Anoli, second position as Lintwebi, third Nuya Nangbam, sixth Mira Sinam, and 21st Bameshore M. Hurry, limited seats. Pain relief ointment, khwang naba, tok sikpa, tang sikpa, thu naba ni singbada sinaba yarba, lipsa putna puthok saba, Oza. High up in the bright blue sky, spread proudly our school flag fly. We hold our heads high, for we work in joy, learn with fun, and grow with dignity.
That's the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School. Excellence in education. Constipate Sizzle Constipate Sizzle Manung Sabanwai constipation problem Kohan Magami. Ikan Tanba, Manung Sada Singusu, Kohan Magami. No mother Tumam Daida, Lubu Sada Shing Glass Amada, Chamas Amanatraga, Anida Tadra Sizzle Constipate. Break matungda mukana taram nokcheri makataba pauda ngasi mahila morcha BJP Khurai Mandalna Khurai Sajor lekai daleba BJP Manipur Pradesh ki State Secretary wariba Laishangthem Susil Rogi yumda demonetization amade Prime Minister Program People Scheme haibasida awareness program ama pangthokre thoramatu da Khurai Mandal ki President Naringbam Ranbir BJP State Mahila ki President Sumati Bala National Leader Mahila Morcha Manipur in charge wariba Jogita Singh District Mahila ki President Ningombam Prabhapati amade BJP Manipur Pradesh ke State Secretary su wariba Laishangthem Susil Rona mathang sina Chief Guest President amade Guest of Honor oike thoramatu da Laishangthem Susil Rona demonetization na lairaba praja singi kanaba fangalagani laibaga sida matam kaya gi mamangdagi senja thumja tautuna black money mapan laibak singa thaidoktuna thamliba sing phagatnaba Prime Minister na chahi ani gi mamangdagi lairaba praja singbu zero balance hangnanaba mangjongna na thabak paikhatkrabani phongdoki National Mahila Morcha Manipur in charge oriba Jogita Singh na Narendra Modi na luchingba NDA government asina sarkar hek pairpadagi India da leriba lukhrabi amade nupi singi yai fatharang ki thabak leptana paikhalakli ba yai fatharang ki thabak singasi Manipur da leriba nupi singda su phanghanna bahonari Manipur ge nupi singna su scheme sing asigi kanabalobi haina phongtoki नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहले जनधन योजना के अकाउंट खोले थे आप सबको ध्यान होगा इसकी रचना तभी से करी गई सबसे पहले जनधन योजना में गरीब लोगों के अकाउंट खोले और काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2-2.5 साल के बाद ये कदम उठाया गया BJP Wangkai Mandal na sinduna soibam lekai Wangkai Khunau dalaiba RK Sadanandagi yumda Joint Workers Made through intending candidate of BJP Workers Singi meeting pangthokre Thoramatu da BJP Wangkai Mandal gi President TS Nandakumar Councillor amadi member singsu sargyaki BJP Wangkai Mandal gi President Nandakumar na haikibada ngasi pangthokliba Workers Meet asina awonba Manipur ama puraknaba khonabada hairiba Workers Meet asi pangthokani haiki Andhra Block Congress Committee na sinduna tulihal tawpokpe polling station ge Congress workers singi mifam ama tulihal tawpokpi da pangthokre thoramadura Andhra Kendra ge MLA TS Shyam Kumar su sargyaki atopa party dagi Congress ta changlaklaba miyoy singsu taramna oke TS Shyam Kumar na miyam gi mihut oina lairiba MLA singna miyam gi apamba amadi miyam gi damak thadarakpa khudong chaba sing thabak oina pangthokpa ngamdrabadi miyam na mihut oina makha tana thagattaba yai Miyam ki pakholeni haiba kauthokpadagi mihut kaya mikhal da mai thiduna leiribani Miyam ki mihut luchingba ama oige hairabadi tawpham thokpa sing ningthina thabak tawba tangai phade haiki 이문지 또 에로기 이문지 남산이 장님 먹고 바바리 좀 강이 메시 자는 세상 거라가 내가 이제도 그런 거 있대 사게 고민해 봐 이제 나오 봐다 나한테 돈을 많아도 해도 야디에 봐 세상 거라가 까이 하이게 되노 가라 그래서 나한테 봐 시대에 북양 양장지 Number Police na mamang chahi ki December kungamari da Khagempali panthakta leiba Swadar home dagi sinarakhiba nupi ama laikan narba matung da laikhidre hairi mapu sinaramba matamda mari mata imung manungi miyoy amata palaktabana masak maming khandok nanaba Imphal Police Station na Rims ki mokta thamle thasi ki kun fabu ki manungda kana matana mari makhong hangladrabadi ain gi matungina aroiba mathong mangam pangthoklagani hairi Mikhal ki yenglaga mayai kaba chincha ki mayokta Thobal Police na ngarang Thobal Bazar ki fagalakpa yungang bottle chahunga marifum doi amade excise Thobal na December thada ki fagalakiba yungau liter chahum DC complex manung dalaiba excise Thobal office ki mamangda mai thaduna mangan krek DSP excise L Raguna ECI da ki mayai kaba chincha sing thingnaba drive asi chathabani
Kakching Yaripok amadi excise thawal na konba mafam singdagi phagalaba polam sing athuba matamda mai thadana manghalagani haiki. Lupa lising ama amasung chamanga chatpi chanhan khidraba matung Tamenglong gi miyam na United Bank of India Tamenglong branch ta lupa crore yankhairong gi senfam deposit tawrakhi hari. Bank asigi branch manager Khaling Fenchen na ISTV News da Prime Minister na demonetization lauthoki badagi chatnadraba senfam sing Tamenglong gi miyam na district headquarter asigi amata ngairaba bank asida deposit tawnanaba bank ta thomjinaraki. ATM booth ama lairibasi mathau tawkhidabadagi miyamna sel kaithoknanaba bank ta oina laknabadagi khudongchataba kaya mayoknari jayolamagi manungda ATM booth asi hangdoklagani hari. Chandel district manung chanba sajik tampak amade Molfai village ki kilometer taragani thoi hena sangbal lambe chada yankairom semlam laga atai di semlam dana lupa crore mari hen basenfam lauthokre haina affected chiefs grievances forum Chandel district na penda phongthorkli. Out of 12.21 kilometer manung sida tangkhai khak suraga paisa mayam final bill lauthok bikhre aduga Carvat su, retaining wall su, breast wall su, loy namak se 50% khak suraga. Aduga kilometer artwork su 50% khak suraga. Pesa mayam do department implementing agency MSRDA Imphal na pesa do loy namak release to bikre. Tikara di VS Vario. Mana su pesa do loy namak uthokre. Hoji di lambi 50% incomplete lebase. Government na athubada simthok biro Yaripok kendra da BJP gi mirap oinana ba sem sari ba Ken Singh ge Yaripok Julhal amadi Yaripok top chingthada chorol amachuna chathar kiba campaign ngaslosin kre Ken Singh na hadaki mikhalasi da karamba mioi thagalaga awon ba purakadagi haibadu miyam na khantabi haiki Joint Lampel Side Auto Transport Association Sinduna Road Safety Week Awareness Forum ama Rims Data Panthokre. Forum atuda DSP Traffic Ratnanga Shepam Transport Department ki Joint Director BK Sharma Traffic Police ki Officer Singh Susarugya ki BK Sharma na Transport Department khaktana lambida asoyangam thoktana pathabak paikhat kani haibagi wafam sulaite Association na paikhalak liba thabak asi thaganingai ni haike Amaromda passenger service tawba auto singna company na pirakliba driver seat adudagi hena sangdokliba si makatana tawbigano transport ki thausilda apam pam da puna makpuna faminaduna yanaba mapuraknaba honasi haike company na close tawdrgasu lanai gona locally fabricate tawbakana close tawbiu haibasine and ayam banadi 90% ni ure close tawba khras yawi Mari tobigano yam thuna close to view maram di shoga ngamadagi bhapta da badi athu tai digi yet kumja matamda tungdagi lakpa gari amana ma thomagi chance yang wang bane ro and left side kumhan view habi possible Kuntraganito Shuba Battalion CRPF Loktakna IGP Manipur amasung Nagaland sector Bikram Saigal gi mijeng makhada Bisnupur district ki manung chana Ithai Beres Dam Kaichalda waiting set amamiyam da khusnakrai Tharamatu da Wangu Gram Panchayat ki Pradhan M Sanatomba CRPF ki IGP Bikram Saigal Loktak Battalion gi Shio Rajgopal Chu Sarugyaki Jiribam Municipal Council amadi MSU Jiribam ki team yauna Jiribam Bazar ki manung dalaiba dukan sing check tawbada matam helaba potchai yolamba sing phagat krai Jiribam Bazar ki shop number kunthra da phamba Sudesh Roy Kauba Jiri Ghat ki dukan amana matam helaba acha thaki potchai sing yolambadagi tha ani dukan thonglo nanaba khangan krai hairi Northeast Dialogue Forum Social Youth Development Organization amasung Youth Forum for Protection of Human Rights na sinduna Understanding the Conflict in Manipur haibasida nomagi oiba khana nainaba thoram ama Kakching Khunau Community Hall da pangthokrai thoram aduda forum gi convener U Nobokishore Kakching Khunau Municipal Council gi chairperson K Babu Youth Forum gi member Janishan amasung Kakching Khunau gi headmaster oiramba KS Desmanina resource person oina wangangki Hausi Pau Mertana ten babre amamok lominasi
एडमिशन ओपन रैंक होल्डर स्टूडेंट कया पुथोखरबा अमत ngairaba center secure JNS Kitel fa class 10 फाउगी मनुंग दलैबा अंगांग सिंगी ब्रेन फगतनबा competitive exam da kanaba training kaya Sunday amadi holiday sing da pije mid brain activation mass calculation in second amadi chimpa phanaba technique asini singba class 6 mathaki oina soft skill amadi grammar su hapsari Miyam ki nuwairaba pausal mathang da domna Delhi chatpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudongchaba tham Please contact 0999055302 or 098218194553. Look at these hospitality services. Assurance redefined. Sky Hospital Porompata SIS Amasung Lungs Care Center Hanguk Chari. Facilities Singdi bronchoscopy service, respiratory ICU, light training oiraba, short fundagi laina sing layengba, OPD gi matam leba ko posagol sen thangja nutil pung ani dagi pung ohum pawba. Please call or contact reception. Sara Coaching Center Mungsangai Boroi Makong Imphal West. Admission open 3rd Special Foundation Course 2017 for class 9 and 10 BOSM only. Starting on 23rd January 2017. Our toppers in high SSLC 2016 11 position 15 position. For details please contact 9612556766 82589324436. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break matungda mukan taramna ukcheri makataba pauda lakadolbe mikhalga mari lenana DC Jiribam Conference Hall da ADC Ranjan Yumnamna chair lautuna Jiribam da leiriba political party singimu chingaloina na mifam pangthokre mifam aduna election commission na piriba chana kangon sing model code of conduct media certification and monitoring committee gi matang da khanaki Republic Day gi Mangoinana Manipur Police na Jackson Thorang local saruk ama oina ngasi ayuk anganbada Imphal West District manung chanba Ya School General Sthan ki akoibada Imphal West District Police ki Herojit ki meeting makada DSP Commando Imphal West M Amit amadi Rojit na luchingduna District asigi Commando na yum da changduna aina yadaba myoy sing leibra haiduna thibongba ki thabak chathakre Tungda chingnaba mioy ama makhatana wahang pahungna bagidamakta Imphal Police Station da khusnakre Kumbi Police Station gi manung chanalaiba laingo bidagi Wairopam Manglemba metei kauba amana saveng ama kankhre sadu miyamna tanarakpada pukrida tasinbadagi Manglempa na kalaba matungda Kumbi Police ki OC Hussein Ahmad ta khusnakhe Tungda Forest Department Wildlife Wing Kaibulamjau National Park People for Animal Gimio Singlak tuna sadu asoyangam yautuna khusnakre Staff Singimatik Chaba quarter leitabadagi haukiba October kunga mathoidagi Longmai PLC gi numidangi service lerekidabadu ngasidagi mahausagum numidang laying bahoragani khulgi luchingba sing amasung center sigi staff sing punna phaminarba matungda yanabama puraktuna numidangi duty taunanaba warep lokhibani mipamaduna health center asigi awat pasing atuba matamda yengsinanaba government ta taksin bahainasu yanaki Commerce and Industries Loishangna Tagial Industrial State Labor Industry Taunana Bagidaba Workshop Fiduna Che Chang Pumlo Loyalaba Unit Kara So Pibidana Tingduna Lady Hari Manipur Industry Union Gicherol Amana Tawong Asina Masana Masabu Tabak Pijanaba Chong Thorakliba Naha Oriba Entrepreneur Sing Ningbaka Hele Hiramasidamari Lenaba Officer Singi Matakta Aingio Betabak Lokatnaba Union na Kotnaragani Hai Hauzik Sanabagi Pahmuk Lobirasi Hauzik Boyai Ningthaujamdagi Sanabagi Pau Lobisi Manipur Sarkar gi Tourism Department na sinduna ngasidagi Imphal gi Mapal Kangjibungda nupi gi polo team ahum na saruk yaduna ani suba Manipur Statehood Day Women's Polo Tournament hokre Haudopagi thoramda
मणिपुर की DGP LM खौटे ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर के शरचंद्रना थौरम बापुसिंग ओइखी था की तांग कुनमाथुइबो पांगथोकदोरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi अहोब निमित की सानखिबा मैचता यूनाइटेड स्टेट पोलो एसोसिएशन USA ना मणिपुर टीमबु पांजल तरेट मंगादा माइथिबा पिखरे यूनाइटेड स्टेट पोलो एसोसिएशन USA की माइ पापगी पांजल सिंगदु स्टेफी मेसीना मैच की अहानबा मदी अनिसुब सकरदा पांजल मरी सनखी अतोपा पांजल अहुम मदुना अना विंस्लोना अहानबा अनिसुब मदी मरी सुपर सकरदा चंदुना मैच असि माइ पाखिबनी माइथि होरबा मणिपुर टीम की पांजल मंगा अदु TS अनाना अहुम सुबा मदी मरी सुपर सकरदा पांजल अहुम चनखी अतोपा पांजल अनी अदुना KS दबेंटी अमदी KS हाबेना मैच की अहुम सुबा मदी मरी सुपर सकरदा पांजल अममम चनखी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हयेंग नुंथिल पुंग अनी ताबदा हार्लिंघम पोलो एसोसिएशन UK अमदी मणिपुर टीम गा सानगनी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लुवांग संगमगी लुवांग पोपो क्रिकेट स्टेडियम दा सथरिबा अहुम सुबा MCA इलाइट लीग टूर्नामेंट चैंपियन क्वालिफायर मैच की ngasi सानखिबदा रेज नागा माफालना साइक्लोन थांगमैबनबु विकेट निपालदा माइथिबा पिखरे साइक्लोन थांगमैबन टॉस ngमदुना अहानबा बैटिंग तोबदा अपीबा ओवर निफुदा विकेट निपाल तुरगा रन चामगा कुंथा तरुक लौखी मसीगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तोखिबा रेज नागा माफालना अपीबा ओवर निफुगी मनुंगदा ओवर कुंथा निथोइगा बॉल अनिदा विकेट अनिखक तुरगा अपीबा टारगेट अदु यौदुना मैच असी माइ पाखिबनी ngasi सानखिबा मैच असिदा रेज नागा माफाल की सानरोय जयंतना विकेट अहुम अमदी रन यांखै माथोइ लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे हयेंग इलाइट रिलीगेशन एलिमिनेटर मैच ओइना मॉडल क्लब सिंगा मखा अमदी क्राउ खमनाम लेरका सानगनी ट्राउक्वा कैथेलना KPSC कक्चिंगबु माइथिबा पिदुना तराहुमदुइ सुबा नावरेम फुटबॉल मेमोरियल DSA ट्रॉफी स्टेट 11 इनविटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल संख्रे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्चिंगना सिंधुना थासिगी तांग तरादगी टीम तरुकना ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना सथरिबा तराहुमदुइ सुबा नावरेम फुटबॉल मेमोरियल DSA ट्रॉफी स्टेट 11 इनविटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैचता ट्राउक्वा कैथेलना KPSC कक्चिंगबु पेनाल्टी दा गोल मंगा मरी दा माइथिबा पिदुना फाइनल संख्योनी टीम अनिमंगना अपीबा मतमदा गोल अमता चनबा ngamdabadagi किक फ्रॉम पेनाल्टी मार्कना डिसाइड तोबदा ट्राउक्वा कैथेलना KPSC कक्चिंगबु माइथिबा पिखिबनी ट्राउक्वा कैथेल की पेनाल्टी किक ता सनखिबा गोल सिंग अदु सुशील फाल्गुनी मैराबा अमीर अमदी बंधोनाना सनखी KPSC कक्चिंग की गोल सिंग अदुना संजित कुमार रोमेश टाइसन अमदी सुशील कुमार ना सनखी मैच असिदा ट्राउक्वा कैथेल की सनरोई शंकर अमदी सनातोमदा सेंटर रेफरीना अनस्पोर्टिंग बिहेवियर की दमक येलो कार्ड उठकी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच हयेंग नुंथिल पुंग अनि ताबदा साउ कक्चिंग अमदी हिसु थौवालगा सानगनी UFC लमलाइना मंगाल FC खाबंबु माइथिबा बिदुना अनिसुबा साबुंको कप की चैंपियन ओइख्रे यूथ एंड स्टेट वेलफेयर क्लब साबुंखोकना सिंधुना साबुंखोक प्लेग्राउंड दा थासिगी तांग मंगा दिगी टीम तरा तरुकना ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना सथरखिबा अनिसुबा साबुंखोक कप 7 मैन एसेट फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi लोइसनख्रे ngasi aroi bonumit ki sanakhiba match ta UFC lamlaina mangal FC khabambu penalty da goal taruk manga da maithiba piduna champion oikhibani टीम अनिमंगना अपीबा मतमदा गोल अमता चनबा ngamdabadagi kick from penalty mark na decide tobada UFC lamlaina mangal FC khabambu maithiba pikhibani UFC lamlaigi penalty da sankhiba goal singadu K Amrjit L Nauthoy Sambas Dhananjoy Sanathoy amadi Arjunna sankhi mangal FC khabamgi goal singaduna Sanamacha KS Jotin T Thoy mention amadi Mairabana sankhi sathariba tournament asida YSS Khuraina best discipline team Mangal FC Khabongi ke Isana Masana top scorer team Masigi T Thoina best defender UFC Lamnai gi El Nauthoina best player Anik Sombongi Elisana best goalkeeper gi mana lauki winner oraba UFC Lamnai da lupalising kumanga runners up taraba team Mangal FC Khabam da lupalising taramanga thoram mapusingna khusinaki Kiangway Youth Pioneer Club Kiangway Haibong Makong na sinduna Kiangway Haibong Makong ground da chathariba ahanba khagemba 2020 trophy gi ngasi sanakhiba ahanba match ta superstar na why not Kiangway bu run manga da maithiba pikre superstar na toss ngamduna ahanba batting tobada apiba over kunda wicket loina turaga run chamaga subna taruk lokhi masigi pakhumda anisuba batting tokiba why not Kiangway na over kunda wicket mapal turaga run chamaga subna anikhak loduna match asi maithi khibani ngasi sanakhiba match asida superstar ki sanaroi Santos na wicket mari loduna man of the match takhre
टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा खागेंबा कियांगवेना बॉयज हॉस्टल मणिपुर यूनिवर्सिटी बु रन हुमफुमरी दा माइथिबा पिखरे खागेंबा कियांगवेना टॉस ngamduna ahanba betting tobada over 15 da wicket manga turaga run chamaga nifu humdoi lauki masigi pakhumda anisuba betting tokhiba boys hostel manipur university na over 13 da wicket loina turaga run humputra mapal khaglauduna match asi maithi khibani match asida khagemba kiangwi gi sanaroi apuna ball 13 da run nifu mapal lauduna man of the match takhre Lilong Young Social Service Union Lisu Lilong na sinduna Lilong kunung lampak Lilong kaithel da team taranipal group ani thokna khaidokuna tha sigi tang 15 dagi sathariba sahi 13 makhagi nupa masagi state 11 6 aside football tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da YDA kairauna LCDC sajing mamang kaibu goal taruk sinoda maithiba pikre YDA kairawi goal singadu MD Afridi na goal ahum MD Mustaq King na goal ani amadi MD Nanau na goal ama chanki Anishuba match ki sanakibada Ada Arabti na USDO Lilong Makhabu goal taruk amada maithiba pikre Ada Arabti gi mai papugi goal singadu T Malem ngambana goal ahum N Helisan na goal ani amadi K Bojit na goal ama sanki USDO Lilong Makhagi amata ngarba goal adu MD Antas Khana sankibani Tournament asigi ahum suba match ki sanakibada Lisu team A Lilong na MRC sajing mainang khongbu goal tara sinoda maithiba pikre Lisu team A Lilongi mai papogi goal singadu A Parisana goal mari MD Mustafa na goal ahum chanki atopa goal ahum maduna MD Abu Salim A Thoyanba amadi A Naubuna sanduna match asi mai pakhi Tharachari boyai hoji makata na sanabagi pau kharagamo Moirang Multipurpose Higher Secondary Ground the Chathariba Ahanba H Biro NH Brojan State Level Under 13 Football Tournament ke ngasi sanakiba ahanba match da IMAFC Iram Sifaina Amofa Ebo goal ani amada thoikre ani shuba match da Mini Boys Kwakta na Amofa Academy Bibo goal ahumamada thoikre Tournament asigi ahanba semi final IMAFC amasung Amofa Academy B Anishuba semi-final GDC Thinungai amasung Mini Boys Kwakta thasigi kunda sanargani. Anishuba Moirangthem Basanta Singh Memorial State Level Open 5-man aside football tournament ngasidagi Moirangthem Laikai Moirangda hokre. Ngasi sanakiba match da Pramoda FC Moirangna YSUC Phubalabu goal ahum sinoda thoikre. January kungamari dagi kungamapan fauba Vivekananda School Pondicherry da pangthokadoriba kuntraga mapal suba sub junior national volleyball championship da saruk yagadaba Manipur team gi sanaroi taragani thoi amade official ani all Manipur volleyball association na khankre Manipur team thasi ki taragani palda imphal thadok lagani Chalo Youth Union Club na sinduna club asiki ground da tare suba Chalo Cup Lamlai Kendra Village West Men's Open 7A Side Football Tournament Thasi Tang Kungamapan dagi pangthok lagani Saruk yagadaba club singna Chalo Youth Union Club dagi akupa marol khanglabe yagani hari Hajlo isla padanga sinomigoi ba ayinga sagi paw muklo bisi Ngasi gi oikiba aying asagi pawda ICAR Lampel Patagi Pirakpa Paugi Matung Ina Ngasigi Kwaidagi Sakiba degree Celsius Kunithoi Dasmik Nepal Kwaidagi Ingba degree Celsius Ahum Dasmik Manga Nungshita Yauba Ising Manilgisang Ayukta Sada Marputara Nuktilda Sada Nipu Oiki Ngashigi nong chukite Maroiba pau amukahana Chief Minister na chair loba combined headquarter ki meeting pangthokuna highway da hojik thengnai ba problem sing yenglaga chap chaba waret launa ba Manipur High Court na khangan khre Lamdam asida nga ningthina yokta ba madi nga gi machinjak ningthina phangdabana nga gi pothok marang kaina puthok pangamdabani haina Fisheries Director na phongdokre Amade Tourism Department na sinduna Anishuba State the Women's Polo Tournament team ahum na saruyaduna ngasidagi Impal Mapal Country bungda hokre Ngasigi de ISTV ni pijab pau matang salojare miyeng tabiri basingbo amuka na kurumjare